Ngicela licho ukuthi lilandeni lapha njalo limele waphi amabandla. Abantu hayi besibuye lapho ukuthi sizoregister i-registration exercise lentsha ukwenzela ukuthi sibe ngamavota. But okuqakathekileyo sibuya njalo sikhuthaza isizalwane seZimbabwe ukuthi labo bahambe ku-registration center eduze labo baye-register, ngoba umlando wokuvota ngumlando wethu sonke njengama-citizen elizwe lethu. Sesingenela ngelesibili lokubhalisa ukuvota, lina baliphathe njani? Uhlelo lwakhona luthatha imizuzu emingaki ukuthi libhalise ukuvota? Hayi, ukuphathwa sibe besiphatha kakuhle, besitshela ukuthi kwenziwa njani. Kasizange sibone ukuphatha kakube abantu lamhlanje. Kukhona nje lokho ukuhluphayo lapha lalapha, imtshina kwesinye isikhathi kube nzima ukuthi ibale ama-fingerprints. Ngilethemba ukuthi abanikazi bomsebenzi labaza kulungisa njengoba lokhu vele bengazange benze i-pre-trial run yento leyo, ukuthi nje ngabaqala kudala benze ukuthi babone ukuthi kuzahamba njani besenza i-study. Manje abasakwenzanga, so kuyifanana lokuthi umuntu usefulela vele izulu selifikile. Kodwa-ke silethemba ukuthi bakhaliphile, bazabona lokho kuhluphayo.